Isiraheli izwi nk'igihugu cy'Imana hashingiwe ku mateka ya Bibiliya, aho Imana yagisemo nk'igihugu izakoreramo umurimo wayo ikanagikoreramo ibitangaza byinshi. Ariko iyo dusuzumye uko u Rwanda rwagiye rukomoka ku mateka akarishye, tugendeye ku rukundo Imana yagiriye Isiraheli, dushobora no kubona neza ibimenyetso bigaragaza ko u Rwanda ari igihugu gikunzwe n'Imana. Abatari babizi ni mwicare ibanga ngiye kuri mena, aho kujya mugenda muvuga ibintu mutazi ngo Isiraheli ni igihugu cyiringiye ibisasu, none abanyarwanda biringiye Imana ya Isiraheli. Hoya, uko siko kuri. Isiraheli ni igihugu Imana yahisemo gukoreramo no kugaragarizamo imikorere n'imbaraga zayo. Ibi bikaba bihagije ko abaturage ba Isiraheli n'abayobozi babo bafite inshingano zo gushyira Imana imbere y'ibindi bintu byose. Ibi mu kanya ndabibasobanurira. Imana ya Isiraheli ni Imana y'u Rwanda, ndetse nyuma ya Isiraheli Imana yongeye kugaragariza imbaraga zayo mu Rwanda. Ibi nabyo naguha ibimenyetso. Jenoside yakorewe Abayahudi, itsembabwoko yakozwe n'abanazi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ahari hagati y'1939 ndetse n'1945. Jenoside yaje gutangira nyuma y'imyaka 2 gusa iyi ntambara itangiye mu 1941 n'1945. Niba ubyumva neza, hashize imyaka 4 yose Abayisiraheli cyangwa Abayahudi bakorerwa jenoside. Aha hari mu gihugu cyo mu Budage no mu bindi bihugu byari byafashwe n'abanazi byose. Iyi jenoside yagizwemo uruhare n'uwitwa Adolf Hitler, cyangwa uwo muzi nka Hitler, n'ishyaka rye ry'abanazi Nazi Party. Yishe Abayahudi bagera kuri 6 miliyoni hamwe n'abandi bantu batifuzwaga n'abanazi. Nakubwira ko abari basigaye mu gihugu bose, Abarome n'Abayegipsi, abafite ubumuga, abanyapolitiki batavuga rumwe n'abanazi, abatinganyi, abapadiri n'ababishop n'abandi banyamadini batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Hitler. Abayahudi baratotejwe, birukanwa mu ngo zabo, barafungwa mu bigo bibi byari byubatswe nabi mu gihugu cy'Ubudage n'ahandi byitwaga concentration camp. Hakorerwagamo ibikorwa bibi cyane by'iyicarubozo, hakoreshejwe ibitwaro by'ubumara, bakabarasa, bagakubitwa nyuma y'uko babanje kubicisha inzara. Mu 1945 ingabo z'Abanyamerika, Abongereza n'Abasoviyete nibwo zabashije gufata cyangwa kwigarurira ibi bigo by'icarubozo, basanga ibigo hasigayemo abanze gupfa. Byaragahinda gusa. Adolf Hitler yaje kwiyahura muri Mata 1945. Intambara irangira abanazi batsinzwe, abantu benshi babashije kurokoka, ariko ntibyari byoroshye kongera kwiyubaka. Nyuma y'imyaka 3 gusa, mu mwaka w'1948 Isiraheli yavutse nk'igihugu cyigenga bundi bushya, kuko Abayahudi bifuzaga igihugu cyabo bakagikuriramo, bakakibyariramo, bakacyororokeramo, bakabaho ubwabo nk'Abayahudi. Itsembabwoko ryabaye imwe mu mpamvu yatumye amahanga ashyigikira ishingwa rya Isiraheli nk'igihugu cy'Abayahudi ubwabo. Nyuma ya jenoside bari bamaze gukorerwa, ese waba uzi isano riri hagati ya jenoside yakorewe Abayahudi na jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994? Zose zateguwe neza n'ubutegetsi bwariho, zose zashakaga gutsembaho ubwoko runaka bw'abantu burundu bakibagirana, zose zakozwe n'ubuyobozi bwakoresheje ibinyamakuru, amatangazo atandukanye, ndetse bakangurira abaturage kwica abandi, kwica abaturanyi babo, kwica abo bavaga indimwe, kwica abo babyaranye, kwica abagore bashatse, kwica abana babo babyaye. Muri ibi bihugu byombi, abagore, abana n'abasaza bose barishwe urupfu rw'agashinyaguro, ibintu ubundi bitemewe mu bihe by'intambara. Igisirikare cya Israel ubu gihagaze gute? Igisirikare cy'u Rwanda ubu gihagaze gute? Kuki Imana ikomeje kugaragaza ko ishyigikiye ibihugu? Ni John Advisor nk'ibisanzwe, uwatoranijwe, umusesenguzi wizewe. Ukanda kuri subscribe kugira ngo umfashe gukora uyu murimo. Nubishobora ujye muri comment udusuhuze cyangwa utuganirize. Ndaje mu kanya mbaho ukuri bo kujya bababeshya. Welcome to Gospel TV.
Israel ifite ubushobozi bwa gisirikare buhambaye burimo ingabo zirwanira ku butaka, mu kirere no mu mazi, zifite ibikoresho by'ikoranabuhanga rihanitse cyane mu rwego rwo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro nka Hamas na Hezbollah. Israel yakoze ibikorwa bya gisirikare byihariye. Urugero, mu kwezi kwa Nzeri mu 2024 ejo bundi ingabo za Israel zishe umuyobozi wa Hezbollah muri Libani, Abu al-Laida, wari ushinzwe gutegura no kugaba ibitero bya rokete na misile ziraswa ku bikorwa n'intwaro z'intambara bya Israel. Mu rwego rw'ikoranabuhanga, Israel yakoze ubwato bwitwa Blue Whale bufite ubushobozi bwo kwigenzura no kugenzura inyanja. Bivuze ngo nta bapilote bugira, nta nabo bukeneye. Bushobora gutahura ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, harimo nk'ibisasu byatezwe n'ibindi bikorwa byateza ibyago. Ubu bwato bwatangiye gukoreshwa mu minsi mike ishize nyuma y'ibitero bikekwa ko byakozwe n'Uburusiya mu nyanja ya Finland, aho umuyoboro mugari w'amashanyarazi wangijwe bikomeye. Aha ndabibutsa yuko nta kindi Uburusiya bwabahoraga yuko Finland nabo bifuza kwinjira muri NATO. Ibi bikorwa byose bigaragaza ko Israel ifite ubushobozi bwa gisirikare buhanitse cyane, kandi ikomeje gushora imari mu bikorwa cyangwa mu buhanga, mu ikoranabuhanga rigezweho mu rwego rwo kurinda umutekano wayo. Ikiza ku mwanya wa mbere, nababwira ko igihugu cya Israel gifite indege z'intambara fighter jet F-35. Igisirikare gifite indege zikaze cyane zo muri ubu bwoko bwa F-35 zizwiho ikoranabuhanga rihambaye mu kurwanya indege z'abanzi no gukora ibikorwa by'ubutasi. Izi ndege zakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zikaba zifite ubushobozi bwo kwihisha imbere y'ibikoresho bisanzwe by'ubwirinzi mu kirere, ukazibura zikaba zahinduka nk'ibicu. Israel yazikoresheje mu bikorwa bitandukanye byo kurwanya imitwe y'iterabwoba no kurinda umutekano w'igihugu cyayo. Ku mwanya wa kabiri, na Israel yakoze systeme yo kurwanya ibisasu yitwa Iron Dome. Ifite ubushobozi bwo gufata no gusenya ibisasu biguruka byo hejuru n'abanzi mbere yuko bigera ku butaka. Ndavuga ubutaka bw'igihugu bwa Israel. Iyi systeme yagaragaje ubushobozi bwayo mu kurinda abaturage ba Israel mu bihe by'ibitero bitandukanye baraswaho ibisasu. Murabyibuka ubwo baraswagaho ibisasu bisaga 200 n'igihugu cya Iran ejo bundi. Ku mwanya wa gatatu, nakubwira ko Israel ifite systeme yo kurwanya indege ya David Sling. Iyi systeme igamije kurwanya ibisasu by'uburemere ku butaka ndetse n'indege z'abanzi. Ikaba ifite ubushobozi bwo kurinda igihugu mu bihe by'ibitero by'indege cyangwa ibisasu bya missiles mu ntambara yo ku butaka. Ku ntwaro za kirimbuzi, nubwo Israel itigeze yemeza cyangwa ihakana yuko ifite intwaro za kirimbuzi, hari amakuru avuga ko izifite intwaro mu rwego rwo kurinda no gukumira ibitero by'abanzi. Ibi bituma igira ubushobozi bwo kwihagararaho mu karere. Ndavuga ku burasirazuba bwo hagati. Babandi rero usanga mushidikanya ku mutekano w'igihugu, nababwira ko ubu bwirinzi Israel ifite n'u Rwanda rurabufite. Izi ndege Israel itunze n'u Rwanda rurazifite, ahubwo navuga ko zabuze akazi. Abantu bashotora u Rwanda, mubishoboye mwabasengera mu rwego rwo gukomeza kunoza no kongera ubushobozi bw'igisirikare cyayo. Ndavuga Israel ikomeje kugura no gukora intwaro zigezweho, harimo no kugura intwaro z'agaciro gasaga miliyari 8 z'amadolari zivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbibutsa ko abatekinisiye bahambaye Amerika ikoresha bakomoka muri iki gihugu kizwi nk'ikisezerano. Sinzi rero niba wowe unkurikiye byibuze mu ncamake usobanukiwe iki gihugu cya Israel, wumva kiba cyatitije isi yose. Ubunini bw'iki gihugu, u Rwanda rufite ubuso bwa kilometero kare 26,338. Ese waruzi yuko Israel ifite ubuso bwa kilometero kare 22,145 gusa? Bisobanuye ngo u Rwanda ruruta igihugu cya Israel ho kilometero kare 4 zirenga.
ku mubare w'abaturage, u Rwanda ruturwamo n'abaturage barenga miliyoni 14,300. Iyo ni imibare yagaragajwe muri uyu mwaka ushize w'2024, mu gihe Israel ifite abaturage babarirwa hagati ya miliyoni 9,700 na miliyoni 8 hafi aho ngaho. Iyo nayo ni imibare y'ejo bundi mu mwaka w'2024. Byumvikane ko igihugu cy'u Rwanda kirusha abaturage Israel basaga miliyoni 5. Reka mbahe itandukaniro mu bya politike. U Rwanda ruyobowe mu buryo bwa repubulika, politiki y'amatora, aho perezida atorwa n'abaturage. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubuyoboye akaba ari umwe mu bayobozi bafite ingufu muri Afurika. U Rwanda rufite politike ishyira imbere iterambere, amahoro n'umutekano. Igihugu cya Israel kiyobowe mu buryo bwa demokarasi ya parliament, aho igihugu kiyobowe na minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu utorwa n'inteko ishinga amategeko. Perezida wa Israel ni Isaac Herzog, ariko uyaba ari nk'umuyobozi w'icyubahiro atagira ububasha nk'ubwa minisitiri w'intebe mu kuyobora igihugu. Itandukaniro: u Rwanda rufite ubuyobozi bwibanda ku muyobozi umwe ari we perezida w'igihugu, mu gihe Israel ifite demokarasi y'inteko nshinga amategeko, aho minisitiri w'intebe ari we ugira ijambo rinini mu miyoborere y'igihugu. Umutekano n'igisirikare: u Rwanda rurangwa n'igisirikare gikomeye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ndetse rugira uruhare mu butumwa bw'amahoro ku isi nka Mozambique, Centrafrique, Sudani y'Epfo no mu bindi bihugu bitandukanye. Israel ifite igisirikare gikomeye kurusha u Rwanda, cyane ko iri mu bihugu biri mu ntambara n'abaturanyi babo nk'Uburayi n'Abarabu, ndetse izi ntambara zikaba zimaze imyaka itari mikeya. Reka nkubwire ko ubukungu u Rwanda rushingiye cyane ku buhinzi, ubukerarugendo, ikoranabuhanga n'ubucuruzi, mu gihe igihugu cya Israel gifite ubukungu bushingiye cyane ku ikoranabuhanga, ubushakashatsi, ubucuruzi mpuzamahanga n'inganda za gisirikare. Israel ifite ubukungu bukomeye cyane kurusha u Rwanda, bitewe n'iterambere rikataje mu ikoranabuhanga n'ubushakashatsi, cyane ko hashize igihe kinini biyubatse. Nk'uko nabikomojeho, umubare w'abaturage ba Israel ni miliyoni 9,700,000. Iyo ni imibare yagaragaye mu 2024 uko nabibabwiye. Reka nkubwire ko muri abo baturage abasirikare bari mu kazi ari ibihumbi 170. Abasirikare b'inyongera abo twita reserve bakaba ari ibihumbi 465. Nk'uko byumva ni ibihumbi 635 abasirikare batari bakeya. Abasirikare bose ba Israel abari mu kazi n'abashobora guhamagarwa mu gihe cy'intambara ni hafi 6.5% by'abaturage bose batuye mu gihugu. Igihugu cya Israel gifite politike y'itegeko nshinga n'imyitozo ya gisirikare, aho urubyiruko rwose rufite imyaka 18 bashishikarizwa kujya mu gisirikare, abagabo b'imyaka 32 n'abagore bujuje imyaka 24. Dore rero nguhe imibare fatizo ku bijyanye n'igisirikare. Igihugu cy'u Rwanda kugeza ubu habarurwa miliyoni 14,300 bisaga. Umubare w'abasirikare b'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force, abasirikare bari mu kazi, imibare yerekana hagati y'ibihumbi 40 na 45. Abasirikare b'inyongera reserve hakerekanwa ibihumbi 10 kugeza ku bihumbi 15. Igiteranyo cyabo bose ni hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 60. Iyi mibare niyo mpabwa na research mu buryo bwa online. Abasirikare bose b'u Rwanda ni munsi ya 0.5% by'abaturage bose batuye igihugu cy'u Rwanda, mu gihe igihugu cya Israel naberetse ko bafite abasirikare 6.5% by'abaturage batuye igihugu. Ibi bisobanuye ko igihugu cya Israel cyashoye cyane mu gisirikare kugeza no ku mubare w'abene gihugu. Israel ni kimwe mu bihugu bizwi cyane ku isi nk'igihugu cy'Imana, bitewe n'amateka yacyo ashingiye ku kwemera kwa Gikristo na Kiyahudi, ndetse n'ukuntu cyashibutse mu isezerano rya Bibiliya. Ugendeye ku byo twavuze ku miterere ya Israel n'ubushobozi bwayo, dushobora kugerageza kubihuza n'uburyo iki gihugu gifata ubuzima bwacyo bwa buri munsi nk'igihabwa cyangwa nk'ikibeshwaho n'Imana. Bibiliya ivuga Israel nk'igihugu cyatoranijwe. Israel ni igihugu gishingiye ku mateka ya Bibiliya
Imana yasezeranyije Aburahamu, Isaka na Yakobo ko urubyaro rwabo ruzagira igihugu bwite. Inkuru dusanga muri Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere ukageza no ku murongo wa 3. Ubishoboye wahasoma. Abo ni basekuruza b'Abayisiraheli. Uko Isiraheli yabayeho binyuze mu kwizera Imana. Nyuma yo kujyanwa nk'umunyago mu Misiri, Imana ibinyujije kuri Mose yarabarokoye ibajyana mu gihugu cy'isezerano Kanani, ariyo Isiraheli y'ubu. Ibi byagaragaje ko Imana yagize uruhare rukomeye mu gusigasira ubuzima bw'iki gihugu, gusenywa nk'Isiraheli no kongera kubakwa kwayo nk'igihugu cya none. Mu mwaka wa 70 nyuma ya Yesu Kristo, umurwa wa Yerusalemu warasenywe n'Abaroma. Abayisiraheli benshi baratatana hirya no hino, abandi barishwe umubare munini cyane. Ariko nyuma y'imyaka myinshi, mu 1948 Isiraheli yongeye kubaho nk'igihugu cyigenga, kandi benshi babifata nk'isohozwa ry'isezerano ry'Imana. Kwizera Imana no kugendera mu masengesho. Nubwo Isiraheli ifite igisirikare gikomeye n'ubukungu buhambaye, ntibishingikiriza ku mbaraga z'isi gusa, ahubwo benshi mu bayobozi n'abaturage babo bafata amasengesho n'ukwizera Imana nk'intwaro yabo ya mbere ituma batsinda intambara zose. Inyubako ya Kiyahudi izwi nka Kotel, urukuta rw'amasengesho, ni hamwe mu hantu hakomeye mu kwizera, aho Abayisiraheli baza kwambaza Imana buri munsi. Imbyino n'amasengesho mu gisirikare. Igisirikare cya Israel EDF, Israel Defense Force, gifite abapadiri b'abarabi, abana mu bwoko bw'abafarisayo, bahora ku mavi basengera intsinzi mu gisirikare. Umunsi w'isabato, Sabbath day, ni umunsi udasanzwe w'ikiruhuko, aho imirimo yose ihagarara hagasigara amasengesho nk'ikiruhuko cyo kwegera Imana mu gihugu cya Israel. Israel n'u Rwanda mu buryo bwo kwemera n'amateka. Nubwo u Rwanda rudafatwa nk'igihugu cyatoranijwe nk'uko Israel ivugwa muri Bibiliya, hari ibintu bihuje ibi bihugu byombi. Ibihugu byombi byarashengaguwe ariko byarazutse, ubu birakomeye. Israel yari ishegeshwe no kuba mu bubata no gusenywa kwa Yerusalemu. U Rwanda rwahuye na jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu 1994, aho abantu barenga miliyoni bishwe bazira uko bavutse, bazira ubwoko bwabo. Ibihugu byombi byagarutse ku murongo bitewe no kwiyubaka no kwishingikiriza ku Mana. Ngira ngo amasengesho akorerwa mu Rwanda benshi murayazi cyangwa muyajyamo. Ibi bihugu byombi byagize abayobozi b'ikitegererezo. Israel igira abayobozi bafite ingufu nka David Ben Gurion watangije Israel mu 1948 na Benjamin Netanyahu uyoboye ubu ngubu. Aba bayoboye iki gihugu mu ntambara nyinshi kandi zikomeye, ndetse barazitsinda. U Rwanda rufite Perezida Paul Kagame, inararibonye, umuhanga mu bya gisirikare, wabibayemo ari umusore muto, bisoza aje kwisonga mu kuzamura igihugu cyari cyashengeshwe na jenoside, gikennye, abaturage bakennye, akomeza kugishingira ku bumwe n'iterambere. Ubu Rwanda murarubona uko rumeze, politike n'imibereho ishingiye ku mico yihariye. Israel ni igihugu kigendera ku mategeko ya Torah. Ibitabo 5 bya mbere byanditswe muri Bibiliya. U Rwanda rwubakiye ku muco wa ndi umunyarwanda ushingiye ku bumwe bw'abaturage. Noneho rero twerekere ku musozo. Ese Imana niyo irwana intambara zo muri Israel, cyangwa Israel koko yishingikirije ku bisasu? Nubwo Israel ifite igisirikare gikomeye, ubukungu bukomeye n'ikoranabuhanga rihambaye, benshi muri bo bemera ko nta kintu cyabo cyabaho Imana itabigizemo uruhare. Niyo mpamvu igihugu kigendera ku masengesho no ku kwemera kw'Imana. U Rwanda na Israel bifite amateka asa, ariko ikidasanzwe muri Israel nuko ifatwa nk'igihugu cy'Imana hashingiwe ku mateka ya Bibiliya. Benshi bemera ko Imana ikirwanirira, kimwe nuko yabikoze mu mateka yayo yo kuva mu gihe cya Mose kugeza mu gihe cya none. Ubu ndabizi baba Kristo bakuriye mu cyumba cy'amasengesho ntago ibimvuze babyumva, kuko bigishijwe ko Imana itarobanura ku butoni. Nta kuntu yarwanirira Israel ngo ireke Syria, ireke Palestina. Nta kuntu yarwanirira M23 ngo ireke FARDC na Wazalendo. Niyo mpamvu niyemeje kuza nkababera umukorerabushake, nkabaho kuri batigeze bababwira. Ikiganiro cyangwa icyegeranyo cy'utaha
ntikizagucike. Nzabinjiza mu ntambara zivugwa muri Bibiliya, mbereke ukuntu Imana yagiye irwanirira ubwoko bwa Isiraheli ikareka ubundi bwoko, yagiye irwanirira ubwoko bumwe ikareka ubundi bwoko bugapfa. Kandi tutagiye kure, amateka y'uko byagendekeye ingabo za Farawo mu nyanja itukura, ngira ngo mwarabyumvishe. Ni John Advisor nk'ibisanzwe, umugabo wizewe. Ibintu mbabwira nta gupapira, mbabwira ibintu bifite inkomoko. Ndakwibutsa gusangiza abandi iyi video. Niba wayikunze ukande kuri like, ubaye ufite icyo ushaka kuyivugaho wakwandika muri comment. Abantu mudafite aho musengera ku cyumweru bikomeje kumbabaza, ariko nkomeje kubasengera. Imana igira uko ibigenza, abegereye insengero namwe zikaba zifunguye mukaba mutajya gusenga. Ibi birababaje ndetse biteye agahinda. Naho ubutaha. Welcome to Hyper Gospel TV.